Kakanun jokin song snong jokari boy district Khambon ki long kimi ki buju penbiang bam hapa DC office report district akapor bapulong ki election lakalang ke election MDC election MLA dan ke election MP ki ben ujor so deputy commissioner jangka report district mentakasngi hadin bakim simla yo asu ban penbiang bam hakate ke office nakamta kan ke election MP kamansawan kini kelong kemiran karu kajing kersan lang jangka sang river youth welfare organization kili punya kendu ODC bakili turu balaki bon teli kisnam kadi maki kina penbengbam po ODC office hakapor bapulong ya ki election handai mata kasam kim simla yoshu wala raka thap tendar bakanaru hadin bakili kendu po ODC ka juba ka bakili yo kalong ODC ulah thu yaki bal asha uwe ubri ubana shlong ubadi ubar jalla nakadaw bula akat kum kador jong ka sarkar nakaliang kini kinang penbengbam dia penpau ka jeng sungubita di kani ka jeng le ODC nakabagla dawaru badiman sino ya kapisa kabaga sarkar kamsima siu naduki election ke beradab nakaka dawaru badiman siru nakata thap nakatanda nakabsiu ya ke GST bat kumjuru kla dawa bande ben siulang bat kasud namar bakap sarkar klap Islam masiu ya kapisa ke jongki naduki kisnam ke beradab kaliang jungi kinong song dukan hakalas election MLA ke beradab kalong ba ikwa bakapisa jungi ni di banyo no mentahi hindi siya penslem namar ba kibabud ki perlo jungi ki babu dukan hindi kesim dakaram kasya tenre hing sisali gala di bendiman baki hap ban siuni wat iki interest ru namar ngilai ap si ap mental along sistem tam kimle ie tengah try nakaliang jungi ngin hap ban perkhat ta ko wipat kalinti Nina kalian yung kari buhay welfare organization hadin mangila bu peniminin kasni bangin ay kajing kersya na mentah gini basong dukan kibali ki lokal kibanang ni na po katemri buhay mentah kasni lawan banginnya kendu yung DC la don kalang batki iyo i ba kajing keren yung DC sisai kalong kapamla ban pedian ningkong loong ba kai ka bau lale ule kat kum ka procedures ka lane kata sistem ka bala penyaj mentah henry kata kajing keren ka yung inong syong dukan bagila batay bah kapsni ka batep tendar kila don tang ki lokal ki banang ni ki ba khatlaingut kita ki numbers ki bala thep henry kata ka tenda ka ba layo pada yo nong selong te kata ni na kaliang kaseng gimde ban ong ban yabis ni lane ban penrem ya ki doni ka hok ban thep ya kata henry kalong ka ba su phla ken ba khalai teli yo ban banda ki ba umdan kata tendar tingila keren halo kata kapang ong ban ba kapapui ha kami ngangasanya kata kajinga keren jongi ong to consider lang gi ba di na po kateng katem ribayu ong wadda mangar ngam di wanang ni takani kalong siya ka ba pening bar ka ba penso ingkong yangi gi ba dan kani katem ribayu ka bayalam ban ya kajinga ka jing so ya per jai ben rew si kentian ban ong lada mau ukren ya kani ka kentian ka sapui ban kanu kata ka ban pui si kajingnya susi lane kajingnya kajing ya dan kata kajing kelumar lani kata kaban pui penbannya kaban yasniu wat mangi para bangi yasong yasa akan ka temri boy kajongi te kawing akan tu yaki bor bahalor kum ko kibadan ha kabor ba kay di ban pikya ba ngiya ka temri boy milayu i ba uni ubri bom sung tu e katin ka tlit manda ya keren ki rit kirya habdadan kita kiban translate kalong ka ikay ka ba syamjing e siya ngi dawana ka bor bahaneng ba Adin mengilai syong bu DC mantan itu nilai keren ke katau ke ba pelong ya pi ba pimsim la alot yangi kat lai teli gidukan si bala bu e tendar la panbiang kat kum ke jindong kam kum boong gini gilong kume nadu ka sertifikat na ka doktor mo di banyo ka sertifikat tan pendek tan penbiang ndai tang katakas ka sertifikat ru kadon kuwe na martini gi nong syong dukan di julek ya ka training bagi juai na kaliang ka department ka health bagi yo ka sertifikat ya ka tu ka sertifikat ukila ban submit basulong ko kalong ba ulu disi abang ili ya keren ke ka daw ba pimla ban alot kini gibri uang ba nga alot ya kador ka baritam wana bawan na silo tingi ongi i sulungo abang ngi don hang ni man sem snem aba ni ko e karet aspa san ho ya karet heuse ti pim sem la alot ketika lowes rit kedi aspa san ho ndri ki khot lang yangi ki pendek pat ya karet ti ong pila ne am aspa ning ka te baru khot kini ginong song dukan khat ui teli man sem snem yo ngila te baru khot ki yo ban supply macam snem nak banta ya kan ke election MLA refuse mentapat sim lale ndai pilale don bor marwe udisi uang baik ngangale hi marwe la pan pau mane uang ngakade ka bor ka junga ngale marwe
Tingi la pan snow yu meneng yong ba haka sngi ka bathet ya kani ka tendar hadu lai baji lai la tam sim ladon ka kerteng jong tau ba push na selo beri wana bar mo na ka district ada ke ka ni sulungo kumno kami ini kerteng te uhi ru om kadon ke na lendet ukren ya kata kan de kemon uru udon mentah hangta ka kadon ke selendet bat kala don ka well plan swa ban khot ya kani tendar bat ka susi kalong balipat baki khot ya kani ka tendar beli kibu ya kani ka tendar apa pila susu ban ai ki beri pila don ka setting ba pinia yo ke balipat ki khot penjenjar nomor ni bar khot ni haban penbiang ki khot kisla la ai ki khot kisla ki ka jingdu nong ka bakra wong taro aban penbit ki biang aban penbit ki khot kisla bar khot tre sulungo pa nu disi ukuran kelain ba ukuran kelain ba wong ba unong sok sinong pokrin dia bar khot ula ban yo thet beli ki kren ya karai wo ni ong ni kren ya karai kenamar karai tu ka ha i ka benta ka bakra yang ni apa ka district namar kadi kasin ka baningkong kalija po ka riboy district bangiyo ye fi komodisi ubamla ban pek ya kajing lani bamla banirap iki lokal na po ka district kajing kisah la banirap bat upat dakren ya kata uang ka sistem hana ka kaya da ka uwi manta ikum kita ke ikar kum keren ka jungu ikum ba ka attitude jungu kamdon kanu ka responsible ba unirap ye kini ki lokal na po riboy ki ban laban penbiang ya kabam na ka bentak election umtang kata kanu kum keren jungu kam idon ka mensim ba unno unirap namar upen ibe ba kata ka de ka bor ka jungu ka ba ula ban le re kat kum ka instruction ka banga pek lengba katuka tendar apa itu kalong high it should be hygienic ni keren nam taka jilong hygienic apa ngiong bangil markini kilong kumi kilawan bangi kendu kilawan pek yang tege jakan te kam syam long kumta re uni bisi nya kham keren shu pangki plastik this time re ha po ka tendar pak kadon ka jingko kumta ba pimla shu bat penungkam plastik kalong kumba kadi balong should be very clean kalong hygienic kumbal ni bar khoi ni la pakhat kalong balong macam sam kum to be so se kar komwan ni kini mene ki yathu ngait ba kilalita ni tidur mene ki lai i te ka tu ka sapan i pa ba so se kalau boni disi i kumba bodar ero ya no ban ai kam ai jambiang nang bentakan ki MP election tu se kalaban la ban don kanu ka jing ya kalaban don ka jing yo nong ka jing utrai bu ai ki banabat kadir kadon ka share jing ni kran be dare ke tan re balingi mla mangiru ni lo kwa ban kwa pisang ngir ina usut bi udi ban nuandra udi ban yetho ke ku balong mai sebestem pe ni la bu e ke ni karit filan eme ni karit la kan ni karit kalong ka bala pe kemot ni la banya ini ko prilang ini ngen supply biang kata karit ke basi biang mati kat kung ke jikwa ke ondre sim la hot itu ikini ngar masuk nilai ya keren nam ta kata nilai yang lang ban kerjaan ini andre tu se sim la ai kanu nu bajubab pun penhun uang ngasape tinggi keren ru ya kabil bakabil hadu mentabalem yo basulungo dadu macam Islam hadu mentabalem yo la pendili la keren kelain rai kabil ru namar ku malakren gini kilong kami benne namar ulik ulare ki o baka bisa kala poi haka account ga ju mo ula bandon bula ba bi kira santar gi malaban tip de balik ni kabil ga dili hadu mentah kala Islam lawan ke MP election hadu mentah musim la ya ka hok ju ta kinong supply ni bro kai kalong ga jile du ni disi kala kata ba kala penjiar hadu kata yangi kinong terus ko district be ni yo kum kini ki jaj disi haka jaka batin entertain ki tengkiu ki lokal na po district puse ki entertain ki beri banabar ke district tekane kala banwara ya ka jundu nong ka bakraw ko district kini ki jadi sikim de banwan so apo ka district ka jungin Indonesia kaman pa uli bisi udi beri bangla ban ai ka jingi trelang bo upai ba nong susnong ko ka district ngala ban keren ya kata namangala ya kendu ki kam bubun bat ngai bo ubdi beri ubala ban encourage dan ban ai mense mi kinong song po ka district ka jungin kini ki jadi si ka long ka jing ka bakraw apo ka district ka jungi kumno bangin wara nang mtakaroy ka par hadin hapot te nga karpat ikinong mikmat hamtam jo kariboy district lani ki badon po ka sarkar ki minister ki BUI kane ka news lani kani ka jing syam jo kini ki perlok ki ba supply ba mangne buat mangaro nga day kata benta na mari men jo ngar idon dukan tingi karpat iki ba ki di ban piklem ya kani bakam di syu banjanang ni sakmat kam di syu banjanang ni sakmat pasien ka baningkong nimat kariboy district arhajar akusaw nimat ya ka jingthang ka dono temensim khamtam mikini ki bapli ba supply ka bam mo bakidu ya ka pisaru hadu sistem ru gimpat yo ka pisna ladap sistem tam mantal awan ni MP election tip ka banjay nam takini tigi kerpat
ya kini ki nong mikmat kam ki minister lani la manlong deputy chief minister lani chief minister bodon pit lem yang ni ki isu jong Kariboy district ndai ban pet ye ki pet ye Kariboy district kadon kam ya udisi ubala uban pet na kabanta ka imlang kasalang ban yarap ye ki lokal nang ne bot uban pet lu na kabanta ka jingjak bejah po ka district ka jungi idang shui ke bejah po ka district jungi pusi udisi is nothing bumler hano noro